très industriel. Après cela aussi, nous avons parlé on dit que la solidification et la transformation de liquide à quoi? À solide aussi. Ça va? Tel que exemple quoi? Exemple quoi? Exemple ici, nous avons quoi? Exemple, nous devons prendre quoi? Ceci. La classe? Jambo. Hii ndio somo la ngapi? Somo la kwanza. Somo la kwanza. Iko malidoge ni AB. Ile ya kule Hii ni somo la tano. sekondari. Hapana, Ile ni somo la sita. wewe jina lako na Mwisha. Musha, hii ndo masomo gani? Epe mwenye kenyeke. Epe Mwenye kenyeke. Epe mwenye kenyeke. Okay. Halo mama Jo. Nje nibura wowe wicaye hamwe kurashakira hamwe naho je nahebuye. Alienda ndete? Très industriel. Après cela aussi, nous avons parlé on dit que la solidification et la transformation de liquide à quoi? À solide aussi. Ça va? Tel que exemple quoi? Exemple quoi? Exemple ici, nous avons quoi? Exemple, nous devons prendre quoi? Ceci. La classe? Jambo. Hii ndio somo la ngapi? Somo la kwanza. Somo la kwanza. Iko malidoge ni AB. Ile ya kule Hii ni somo la tano. sekondari. Hapana, Ile ni somo la sita. wewe jina lako na Mwisha. Musha, hii ndo masomo gani? Epe mwenye kenyeke. Epe Mwenye kenyeke. Epe mwenye kenyeke. Okay. Halo mama Jo. Nje nibura wowe wicaye hamwe kurashakira hamwe naho je nahebuye. Alienda ndete?